healing through laying on of hands. Ada iti miracle, iti panakausar ti ima tayo nga believer. Okay? Biblical na ito yung teaching. Kaya first nga kitaan tayo about, iti panakausar ti ima tayo as a believer, kaya the authority to use our hands. Our authority to use our hands to heal the sick, to destroy the works of the devil. Kailangan na makita tayo, even God, ti Diyos, ket usara na ti ima na to destroy the works of the devil and to perform miracles by His hands. Amen? No kitaan tayo, di panang usar ni Apo Diyos ti ima na, panang usar ni Jesus ti ima na, isuda jay power, nga naited kada tayo nga believer. I repeat, tapno makitam, no kasanom nga usaran, day imam with power, kailangan nga makitam, iti panang usar ni Apo Diyos ti ima na. Ni Jesus, no kasano nang inususar ti ima na, isumat ti pangusaran tayo ti ima tayo. Amen? So first nga kitaan tayo ni Apo Diyos, edi Exodus chapter 7, verse 3 to 5. So rito'y, di sursurok rito'y, authority to use our hands. Ngam ti topic tayo, ket healing through laying on of hands. Iso nga ada di power ti iman ti believer. Kailangan nga adalan tayo de dyan. So makita tayo nga ni Apo Diyos, kunana, idi agaramid suna ti miracle, can destroy na. Dagidayang Egyptian, gaputi panang adipan da ti Israel. Ket ti usaran ni Apo Diyos, His hand. So makita yu dyan, idi verse 3, but I will harden Pharaoh's heart, patangkanak ti puso ni Paraon, and do I multiply my signs and wonders and Egypt. Idayanaldi, but I will make Pharaoh's heart stubborn, so I can multiply my miraculous signs and wonders in the land of Egypt. Nakita yun dyan? So nga ti picture ni Paraon at the time, picture ni Satanas. Nga natangken. Yan? Ket inadipan na dagiti tattao ti Dios. Isu nga, di saying data, nga adu ti inadipan kinontrol ni Satanas dito'y lubong. Sa picture ni Paraon at that time ni Satan. Isu nga pinatangken ni Apo Diyos ti puso ni Paraon tapnuhaan na nga denggen da Moses tapno agaramid ni Lord ti miracle. Isu nga ni Satan met natangken ti puso na da dyan. Ya? Awan ti repentance kanya na. And isu ti mga adipan, isu ti magdadadaal ti tattao ti lubong ti saksakit, iti basol, iti didigra, kenda dumapay. Ada ti didigra ni Apo Diyos, kadagiday ukumena, pero, dagiday, kat maaramid lang dayay, no, dagiti tattao, kat sukiran da ni Apo Diyos. But, kaya't kung makita yun dito'y, nga, ni Paraon, tinang aadipan ti Israel. Nga kasmatata, ni Satan di mga adipan iti tattao dito'y lubong. Tati Diyos, kayat na nga ma-set free dagiti anak na. Kayat ni Apo Diyos, nga set free an dagiday nga anak na ijay Egypt, nga ayan ni Satanas. Ket ti usara na His mighty hand. So verse 4, makita tayo ijay, He will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt, and with mighty acts of judgment I will bring out my divisions, my people, the Israelites. Amen.
Anya din nakita yu dyan. Kaputa saan nga danggan ni Paraon da kayo, ket usarat ti imak. Kuna ni Apo Diyos, ket dadaelak judge sa isuda. Iyag ko ti judgment kadakwada, ket irwar ko dagiti tattao nga Israel manipod Egypt. So makita yu ti usaran ni Lord His hand. Ket amoyo gamin da ima ni Apo Diyos, iso ti ayan iti power ti Holy Ghost. Nagwo-work ni Apo Diyos ti miracle wano mang-create, mang-judge, wano mang-heal, wano mang-bless, ti usara na His mouth and His hand. Isu nga da tayo matayan ti power tayo nga believer, aday di mouth, ken aday di hand. So nga, kailangan nga muyo nga mangusar di ngiwat yo, ken iday imayo to heal the sick, to destroy Satan, to set people free. Amen? Isu nga kailangan nga munyo, ada di power iday ngiwat ti Dios ken ima ti Dios, ket isu ray dati inted na nga authority kadag iday believer. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Isu nga hangangiwat ti topic ko ahen. Tapnuhaan tayo nga hangagbaling nga complicated dagpid adalan tayo, hence ti focus. Isu nga kitaan nyo nga babaan day ima ti Dios, judge dagiday nga aramid iti devil, ket set free na lagi di tattao na. Isu nga daday ti authority ti Dios nga mangusar day ima na. Ket tayo mat adaday pagitak madamdama. Itaan tayo di verse 5, when I raise my powerful hand and bring out the Israelites, the Egyptian will know that I am the Lord. Makita yu jay, iday NIV, and the Egyptians will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. So makita yung nga ti ima ti Dios sa go-work. Kay ima na ti ayan, ti power na, nga garamit ti miracle ken mang judge ti enemy na. So nga kailangan nga da kayumat, makita yo, nga ti ima yo, ket ada power, ada authority. Amen. Ulitak manan, gapot ta imam dayta, you have the right to use it. Ni Apo Diyos, gapot ta ima na dayay, at the right na mangusar. To destroy and to build. Imam mat dayta, so you have the right to use it. Nga man niya, iti pangusaran tayo as a believer, iti ima tayo, makita tayo mat, nga inikanda tayo ti power to use our hands. Inikanda tayo ti Dios ti authority to use our hands. Mark 16, verse 18. Meron ito ti verse 17. 17 ken 18. At adudag ito pero kurang ti time ko nga mang-ala amin kadidi hundreds. May scripture about laying on of hands. So nga agadal kayo. Amen? Hallelujah. Mark 16, verse 17 to 18. Kanayo nga may basbasa na gito'y. But ito'y manan nga time, nga maibasa na ito'y, itiad adalan tayo, laying on of hands. Amen. Nung mausar no mamingsan, sabali man na nakausarana, tad ado ti minsang hinada ito'y. So nga kayo mauma dito'y. No, adalan nyo nga, adalan, ado ti message nga nakapaloob dito'y. And the signs will accompany those who believe. Di mang believe, di gospel nga may preach. So if you are believer ti gospel, you are believer, no namati kayo ken ni Jesus, kat pinati yu jay,
Ibanghilyo na, dyan imbag nga damag, nga intrabaho na para kada tayo. Dahito iti power nga dahito ima tayo. Okay? Isung ako na ito, in the signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak with new things. Dagita da ko na kamarka. Tinamati ti gospel. Verse 18, they will pick up snakes with their hands. And when they drink any deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands. Yan. Ipatay dati mada on sick people. And they will get well. Kaya nasa when in the sick shall recover. Anya ti usaran dagiti believer ti gospel their hands. So there is power in our hands. And we have the authority to write, anya ti authority, right to do something. Right to command, right to implement the law. Amen? So that is authority. So we have the right to lay hands on the sick. And the sick shall recover. Oh, Rabasyaka. Kailan makita yun if you are a believer? Nga nadayima tayo very powerful. And we have the right to use it. Adda authority tayo, kalintagan tayo nga mang usar ti ima tayo. Numangan tupay kat adda authority nga mang usar. Pero hanglang nga naday bagbagat the word of God nga pangusaran ti ima if you are believer. Ipangusaran tayo ti ima to heal the sick. To destroy the works of sickness and diseases in the lives of people. Amen. Hallelujah. Baga tayo man, there is power in my hand. Ti imak, mangagas. Oh, you see? Kailangan nyo nga i-confess the time. Kailangan nyo nga biliban because the biliban nyo kini Jesus, the biliban nyo the gospel is so ti i-work out the Holy Ghost i-debiyagyo. Biliban nyo pa'y nga umununo na. Santo i-reveal the Holy Ghost. Sana i-prove the bilibam kini Jesus. So nga kailangan, timay sa binilib ko, I have the power to use my hand. I have the authority to lay hands on the sick. My hands is so very powerful. Hallelujah, because I believe in the gospel. Anya di bilibam in the gospel na nagbalin nga powerful ti imam. Kuna na nga ro mang believe ti gospel di will lay their hands on the sick and the sick shall recover. Ore nakasurat ni Jai no mamingsan kada tayo. Kitkitaan tayo lata ti ima tayo kat kaslawan power na. Why? Because you don't believe. Kung kuna tayo no mamingsan nga believer tayo, ba't saan tayo nga binilib? Tati bagbagan lang tinado mga believer na because in-accept na ni Jesus as your Lord and Savior. Katinawat na ni Jesus, i-declare ti Bible na tinangawat ka ni Jesus kat believer ti awag. Agpay suriyay. You are believer because ni-receive mo ni Jesus. Pero my question is, han mo binilib amin nga na-receive mo kay Jesus? Tati binilib mo lang, naawat mo ni Jesus, you are born again. But saan mo binilib nga your hands is very powerful to heal the sick? If you are really believer, if you are true believer, kailang bilibam amin nga kina Jesus ni Jesus ija life mo. Iso kita nyo adutin ang receive ka ni Jesus. Handa nga believe nga di ha power to heal the sick, di have power to cast out demons. Handa binilieve da in work out ni Jesus kadakwada. That's the problem at the churches
iti the whole world, kadagiday church. Nga handa nga na-receive, dagiday nga revelation, isungado ti church, nga nagpatinggada lang nga na-receive da ni Jesus after nga isudakat born again. At urayin da na lang ti rapture. And then, powerless, iti biyagda. Awan ti miracle. Kinadungapay, madida nga rumangay, madida ti prosperity. Ngam no kapanunot kay ti Dios ket baknang. Tina-receive ko ti Dios, sanya nga na-receive ko. Kinabaknang. Ti Dios help. Zero ti sakit. Zero ti pain. Ken enemy ni Apo Diyos si sakit. So no na-receive mo ti Dios in Christ, enemy ti sakit. Health tinawat mo because God is health. God is medicine. Binilibyo ba niya? Yes, kailangan. Hang kayo lang mawawagan nga believer nga born again. Kailangan bilibam ti kina Diyos ti Diyos nga na-receive mo. Tapno ag-work. Can maka-work ka. Nga kaduam ti Diyos with power. Hallelujah. Iso nga, kailangan nga makita yo, we have authority to use our hands. Amen? Inikanda tayo ba ni Jesus the authority to use our hands? Yes. Jimang believe the gospel, they will lay their hands on the sick, and the sick shall recover. That's the command of Jesus Christ, because He has given us the authority to use our hands to heal the sick. Kailangan nga makita yun na, that's your power. That's my power. So ano, ilihans ko na kayo, believe in this. Hallelujah. Nga mahal lang nga siya tagilihans, the believer. So matitsingan kayo malang dito, tapno de kasta. Aminin nyo gamin. Nga, you have that power. Tikinapun na, ti believer, do doktor. Pagka tayo man, ti believer, do doktor. Hallelujah! Amo yun, di ba yung nga kuwan kumati church niya? Dagdi masaksakit, magasan da kumay day church. Tani Jesus, Dr. Jesus. Ket na tayo jay pasurot na nga do doctor. Ngaman niya di pagka-doktor tayo, divine doctor. Hallelujah! Tayo nga nag-graduar, iday medicine, nga course. But we have the grace and gift of divine power to heal the sick. Tayo nga naala na ito, di diploma. Tayo nga naala, di teknolohiya. Naala ito, ijay power of God from above. In Christ Jesus. Dito iti highest kangatuan nga mangagas nga power here on earth. Dito problema, kadagiti na dumang akun ko nga believer, handa nga nakita na ito yung message, the good news, in lambang ni Satanas, kadakwada. Ti kapigsaan nga healing, divine healing. Isunga ni day tayo nga gadal, day tayo nga mapan. Urabasyak. So that's number one, we have the authority to use our hands as a believer. Number two, the power in our hands. What kind of power tadaydaima tayo? Anya nga klase ti power tadaydaima tayo because apay nga ibaga na nga no ipatay tayo kari masakit katumimbag ti masakit. So kahit nasa one, there is power. What kind of power? But kailangan makita yo nga dati power in my hands.
and in your hands. Studian tayo riyan. Ada the power in our hands. Pakita ka na kayo. Very simple na gitoy. Kamno awan revelation nyo. Uray very simple. Hanyo mauawatan. Uray basbasaan nyo. Uray dingdinggan nyo. So you need revelation from God. The reason why we have power, aming ngaming believe kay Jesus, the Holy Ghost, number one, the Spirit of Christ, sumrek ijay bagi tayo. The number one reason why our hands is so powerful, because of the Spirit of Christ, nga sinumrek kada tayo din na born again tayo. Kitaan tayo dahil Galatians chapter 4, verse 4 to 6. Power in our hands. Kailangan makita yung nga your hands is so powerful. Bueno, siyak pa igamin, my hands so powerful. I have power. My hands is so powerful to heal the sick. My hands is so powerful to perform miracles. Kung kunak pa'y gamin, ada naamwak ada binilib ko So kailangan ada maamuan nyo, ada biliban nyo na apay nga powerful ti ima ti believer. Sabali ti ima ti believer ken unbeliever. If you are believer, sabali ti imam. Hallelujah, number one, nga spirit nga sinamrakin ka. Idi na-born again ka ka Spirit of Christ. Verse 4. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Ni Jesus ay. Verse 5. To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Ito yung makita yon. Inbaon na ni Jesus, tapno subutan na dagiti adda di dialo, tapno ma-adapt tayo ngagbalin nga anak ti Dios. Nya di ma-adapt? Ha? Timang adapt kada tayo redoy. Verse 6. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Kaputa anak na tayo, anya di pagilasinan nga anak na ka. Inbaon ti Dios, ti Espiritu ti anak na nga ni Jesus Christ, ijay puso tayo, tapno umawag tayo ti Ama, tatangko iti Dios. Sino ti born again? Sino nang receive ka ni Jesus? Are you sure? Tinangyari ka na kayo, idinaborn again kayo, pinmasok the Spirit of His Son, Jesus Christ, the Spirit of the Son. Ti sinomrak iti puso tayo, when iti Spirit tayo, han nga iti physical heart. Ti sinomrak ka na, iti Spirit tayo, ket inaramid na tayo nga anak ti Dios. The Spirit ni Kristo as a Son, isu ti aday di unag tayo, so nagbalin tayo met nga sons and daughters of God, babayan di Spirit ni Kristo. Ket di Spirit ni Kristo nga Doctor of Doctors, isu di pinmasok ka kayo. So nga adaan kayo di Spirit of Christ nga Doctor. Mangagas nga Spirit. Tati Spirit ni Kristo mangagas. Ti Espiritu ni Kristo life. Ti Espiritu ni Kristo health. Ti Espiritu ni Kristo physician mangagas. Ti Espiritu ni Kristo King of Kings and Lord of Lords.
Iso nga daking kati Spirit nga King of Kings and Lord of Lords. And then daking kati Spirit ni Kristo nga Spirit of joy, Spirit of peace, Spirit of love, Spirit of compassion, Spirit of nga healer. So you are healer. Gapo the Spirit of Christ as a Son. Kararamidan ni Kristo as a Son. In may nga mangagas ti masakit. No inaramid da kayo nga anak ti Dios, lalaki kin babae nga anak ti Dios. Ti maysa nga trabaho yu to heal the sick as a son and daughter of God. Tajay, kailan makita yo? Ngay di pinmasok kada kayo the Spirit of Christ. Nagbaling kayo nga anak ti Dios. Sabalik kayo ti tagalubong anak ni Satanas. Ti tagalubong na ilulunod, ti tagalubong mapandya impyerno. Pero datayo, inawat tayo ti Spirit of Christ nga tagalangit, nga anak ti Dios. Isu nga sabalit ti ima tayo, sabalit ti ngiwat tayo, sabalit ti Spirit tayo. Amen. Dahil ti rason, no, apay nga powerful ti imam. Number 2 nga reason, apay nga powerful ti imam, Ephesians chapter 5 verse 30, ti King James Translation. Idi pinmasok ti Espiritu ni Kristo, iday pusom, iday unag mo, nagbalin ka nga flesh and bones of Christ. Nagbalin ka nga lasag kintulang na. Nagita kami no, minsan, so nga karakararag ko dito yung church, ito yung ministry, nga ma-open kayo ti revelation. Kasi ura na ibabagang, nga ti bagiyo, katulang kinlasag ni Jesus. Hanyo nga maawatan ti revelation. Ngano da kayo tatatilasag kintulang ni Jesus. Da kayo jay bagina, amin nga power na aday jay bagina. Amin nga salonat na aday jay bagina. The bones and flesh of Jesus, no sickness, no diseases. Amo yun o, magkaroon kayo di revelation dito. Di sinumrak ngamin di Spirit ni Kristo kada kayo awan di bagina tada di heaven. Iso nga di sinumrak kada kayo, ti inaramid nan nga bagina da kayo. Iso nga di Spirit of Christ ada di tulang yo, di muscle yo. Ket amin nga power di Spirit of Christ, iso da di power iti tulang yo, kan iti skin yo, iti muscle yo. No, i-meditate you di day and night, i-confirm the Holy Ghost, the revelation in their life. Ta amin nga biliban tayo kani Jesus, iso ti reveal the Holy Ghost. O rabasya kalabahan dididiktiya. Your body is flesh and bones of Christ. Hallelujah. Lasag kintulang ni Jesus Christ. Why? His Spirit is within that body. Una ni Jesus, di mang believe kaniak, I in my Father will come into Him and make our abode with Him. Timang pati kanya kuna ni Jesus, siya ti Ama sumrek kami kanya na. Isu nga, no apay nga sika day tulang kinlasag ni Jesus, tadya Spirit na nga awan lasag na, sika ti naramid na nga balay na. Sika ti naramid na nga bagina. That's the reason, no apay nga the Spirit of Christ nga powerful, nga manghil iti sakit, nagtransfer in your bones, in your hands, because you are now His bones and body. That's the revelation of this. Amen. Makita yo dyan, in the King James, for we are members of His body. Partida tayo day bagi ni Kristo and of His bones. Amen.
datayo titulang kinlasag na. Bagina. For we are members of His body, of His flesh. Sikan tilasag na. And of His bones. So aming nga power nga da kini Jesus idinagungar, so day power nga da ito'y body. So nga powerful ti ima, ta aming nga power ni Kristo in the Spirit, agay ayos ito'y body. Ket ti maysa nga power ni Jesus, health. Hallelujah! No maminsan da tayo mas believe tayo, dikdikin tayo nga bulong, ket itapal tayo ijay boil, ket kunayo napigsa kanu da ito nga pangtapal tibuyoy, iso nga maagasan tatin napalak, nga man mong amo nga there is power in your hand. Powerful kaysa ti amin nga herbal nga tapal-tapal iti the whole world. You have that hand nga itapal yo ti ima yo ti masakit ket umimbag ti masakit because there is a spirit of healing in your hand. Dadya ngay bulong ti bayabas, awan ti spirit of healing. At tinagyanan the Spirit of Christ. Flesh, body of Christ. There is a spirit of healing in this hand. Amoy di kaduan nga ikasa di mga agas. Ito'y lobong iti natural. Duwa ti kangrunan nga ikasa mga agasan. Kanam ken maitapal. The spiritual the same. Receive the word, kanam the message of the word, can tapal ti agas. So ano mahilig ka ti tapal, idi unbeliever ka, now laying on of hands. Hallelujah. So nga, step by step nga isurok to ka na kayo na ito. Kita nyo even Paul, handkerchiefs and aprons. Nga may sagid jay bagi ni Paul. Ket apan da itapal jay masaksakit. Dadya lubot maagasan di masaksakit because there is a spirit, the power nga mang back up ijay nga faith ni Paul. Hallelujah. Panyo diyaya. Ken bado tela lang diyay. How about your hand? No, apay nga magsusart ni lupot because saan nga makapan ni Paul. Pero, no makapan ka, no need. Because there is power in your hand. There is a spirit in your hand. The Spirit of Christ within you is moving through your hand. So nga the Spirit of Christ is health, healing, warabasya kalabahan. Dahil di healing school. Kailangan makita yun na kita. So makita yun. Lagi di mag-agasan tata. Dahil lang agdengdengag, mahihilan da. Dahil may isang testimony, di may isang nagapobiskaya di Kalman. Nga, ididamo dahil nga tao, ti panunot na, complicated ti sakit na aming nga sakit. So di napanda kakadwa tayo, napanda ministeran, nga nung resibam ni Jesus, ti sumraken ka, ket haanan nga sakit, health, di da mo marigatan isunay dyan. So, tinarami dyan, teaching di kakadwa, aging gana nag-change yung mind na. Awon kaya man eh. Ni Jesus kaya ang katsaan nga sakit, tinsarak na kanya. Salunat. Diruginan nga i-meditate nga ni Jesus kat salunat na nag-recoveran ni Suna. You see that? Nahila ni Suna dyan. O rabasyaka.
Amen! So, kailan magita yun diyan? So, that's number 2. Ti bagiyon, hanyon nga sarili nga bagi. That is now the body of Christ. Hallelujah. Next verse. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Isu ano makita yun ni Jesus as your power in health. Isu amin timang sangga. Iti amin nga sakit. Isu nga daday kunanan no, dati pamatiyo, sanggal nyo amin, nga umapapoy, nga pana ti enemy. Idupan nyo. Katiayan ti faith, kani Jesus. Oh, Rabashaka. So makita yun dito don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? Ayan na yung Holy Ghost, if you are a believer. Ada nga nagbabalaykan ka and was given to you by God. You do not belong to yourself. Hanyon nga kukwa ti sarilyo, ti bagiyo. Amen? Taginatang da kayon. For God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Body. Why? Pati jay bagim, ginatang na by His blood. So jay bagim, hanmon nga kukwa ti Dios, nagyan jay spirit na inyo body. Iso nga no kukwa ti Dios jay bagim, aywanan ti Dios by His Spirit. Haan nga kukwa ni Satanas ti bagim, kukwa ti Dios. Ti kukwa ti Dios, protektaran ti Dios. But ti mayat ditoy, the Spirit lives in you. Katambuyo ti Holy Ghost, iso ti power of God. Kunani apo Diyos, not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord, these mountains shall be removed. Ti Holy Ghost, ti makarunaw ti mountain. Taiso na tinang create ti heaven and earth by the word of God. Ketadjay nga nang create ti heaven and earth nga Holy Ghost. Isu de adda iti bali. Isu de adda kada tayo. So the Holy Ghost nga adda kada tayo, creator, healer. Ta amin nga power ni Father God aday the Holy Ghost. Amin nga power ni Jesus aday the Holy Ghost. Awan ti maaramid nga miracle no nga babaen the Holy Ghost. Isu nga day Holy Ghost nga miracle working spirit. Isu dyan nagbabalay. Dito'y body. Isu nga makaaramid ti miracle your hands by the power of the Holy Ghost. Amen. So that's the reason. No apay nga there is healing in your hand. There is healing through laying on of hands. Oh yeah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So there is power. Apay nga powerful ti imam. First, nagyankin ka ti Spirit of Christ. Inaramid da ka nga bagina kintulang na. Sikanta tati balay na. Sikati balayan ti Spirit na. Ket jay Holy Ghost nga nagbabalay, number 3 nga point, the Holy Ghost nga nagbabalay, all-powerful Holy Ghost. Nga nagbalay dito yung body. Ijabon, no body, no kuna nagamin, na yun, ma'am. Di body laeng, ket ijay, puso nga physical. Ti body from head to foot. Balay, the Holy Ghost. Praise God! Hallelujah! Praise God, dati may isang kasar di mangkayan. Dati kinasar mi ijay. Idi napan kami iti bisperas ti kasar, iti malam.
Rabi, kunada, ag-fellowship tayo, pastor, kasi ka tag-preach. Winan ko day, so nag-fellowship kami, nag-preach kami habang mapapante preaching. Ket Holy Ghost sa go-work. Tinangyari, at adati may nga official ijay, nahangaw mo. Pero tinudtudok ijay nga ibagbagak no anya ti ma-receive mo ni Jesus. And bagbag ijay. And then, after that, nag-pray tayo. And then, iso na nahilan, may isang diabetic, nga nakapsut, ti panagkita ti mata na, inagasan na Apo Diyos, han nga perming nagmayat ti mata na, pero daktal, na nag-improve na makakita iso na. You see? Iso nga na day, kasar pa diyay. Pero tunggal, sa dino pakipresan ti tunay nga Jesus, there is miracle. So, ado ti testimony because of that. Ururayan da kami, mamit na da kami manin. And at the mais na pastor, matlang. Ay di nagsakit, panday day abatan, mauko. Kunada ma-dialysis. Kunada pa ikidin nga matay. But hindi ko madina nga nagpa-dialysis ket nagawid. Tawag ka kami, uray no dakte crusade. Hagring di cellphone ko, madamakal piprit. Kita isuna, siyempre, yok ko ata madamakal piprit. Pero after that crusade, di nagawid tayo, napan kami, di balay na. Nakita mi nga talaga, kapso. But praise God because of this, nga meditate tayo, nga ni Jesus nga dakada tayo, nothing is impossible. The Holy Ghost, dakada tayo iso jay healer, not me. Na-connect aklang ijay because of the Holy Ghost. No, I want the Holy Ghost, I want the power na itoy. But because I believe nga da jay Holy Ghost, there is power in my hand. So, naisir lang da jay, nagsirak na ta, uray may isang minister da. And after that, inlidak na yung Holy Ghost, ngag-minister. So after, daday prayer me, hindi agawid kami, pagsangpot mi lang ada text ni pastor. Kunana, you are really a man of God. Kunana ijay, I know nga one day, agbalin ka nga may nga general ni Apo Diyos in this last day. I declare, because I am here. Nagasan isuna. Amen. Awan din tapal tayo ida. Harak against tapal, ada kaya na dayay pero limited. Daya dadya ima tayo unlimited. Sino ta dadya ima tayo? Holy Ghost. The Spirit is within you. Ket no sino ni Father God kan sino ni Jesus, isumatlaang ti Holy Ghost. No ni Father God kat light, ni Jesus light. Holy Ghost is Spirit of light. No ni Father God kat healer, ni Jesus healer, kat the Holy Ghost healer. Iso nga nagbabalay kada kayo jay healer. So there is power in your hand. Meditate that in your heart that your hand is so powerful. Kitaan nyo, may sapay testimony day Biskaya din ang nangagdadag ito yung preaching. Ada din na panandang napno day family di curse, napipilay day ama, ado to giday skin disease day da, but in napanday da in preach da ni Jesus. Kaya binilieve da ni Jesus, to cast out da dagiti nga demonyo, dati dengdenggendang agikikis. Kat kita dagiti rumrumwar, hangap kita day demonyo, pero mapansin mo. Nga kita na nga rumrumwar, gidi demonyo, nga agreriyaw datay. Tibutang nga kasla di time ni Philip. That's the power nga talaga ti gospel. Iso nga ti church, kararag tayo may elevate ko matin knowledge and revelation ti church in this last days. Hantayo gamin nga kaya nga iti lumaban lang di hid knowledge, ito'y antichrist nga aramidan datatanga last day. We need power. Kailangan ti church, sagbali nga powerful.
I'm not preaching myself. I'm preaching Jesus. Madlaw nyo, nag-preach ko ti sarili. Ti sarili, ti bagbagak nga powerful. Pero ti bagbagak nga powerful, di na nagyan ka niya, nga Holy Ghost. I believe in Him. So I believe nga there is power in my hand. Hallelujah. Amen. Diba? Ada dyan napilay nga no nakita yun diyan. Na napipilay ng Indiag day church. May isang revival tayo from Tuding. Ada ba nagapo Tuding dito? Ayan. Nagapo day Tuding. Edi kuakot. Naiprian day. Edi kasari day asin. Iti rating week. Last week. Nagtestimony day kinasawa day. From the time on nga naiprian day revival nga day. Sakan day asawa namin mayat. Kat nagna. Amin nagiday, aramid ni Father God through Jesus Christ by His Spirit through the gospel nga ipipreach tayo. So if you believe, you can be made whole today. Hallelujah. And halang nga daday pati isurok ito healing school. Surwak to da kayo how to minister in healing and deliverance. Tapno mausar ni Lord ti biyagyo. Dito yung purpose na, dito yung service. This is not just for this church. Everybody's welcome. Oray sin, oray pa pastor nga umay nga kayat. Talent to divine healing. No, kayat na. They are welcome. Because saan tayong agisursuro lang for this ministry? This is for the body of Christ. So ngay sursurok na dito eh. Kitaan nyo din na suruan ng taga Biskaya, isudan ti usaran ni Lord dyan, hanak ko na mapapani dyan. Hallelujah! So praise God, amuyo, itataod to'y lubong. Ti may isang, terbirukon ti taod to'y lubong ket help. Because ti attack ni Satan, iti the whole world, sickness and disease. So ti bumububri because sickness and diseases. Ada do ti maso shortcut nga matmatay. Because of sickness and diseases, saan nyo nga ibaga nga aming nga natay ti sakit? Plan of God. Ado ti shortcut ti enemy die. So kailangan dati preaching ti healing. Kailangan dati miracle. Oh, praise God. Pausar mo ti biyag mo dito'y. Hallelujah! No, inayon niyo by 1 Corinthians 3:16, your body is the temple of the Holy Ghost, so your body is holy. Your body is holy. No ma-receive you na jay, kagapu jay Holy Ghost, jay holiness, the Holy Ghost, so jay bagiyo. Ma-overcome you even unholy thing in your life. Katong ma-overcome you the unholy thing, nga basta-basta. Nga, pasakitan ni Satan the holy body. Diba, dati ko na even sound? So lift up your holy hands. Apa yung nagbaling kayo nga holy, nadalusan kayo the blood ni Jesus. Na yan, na kayo the Holy Spirit of God. So there is holiness in your hands. Iso nga no ipatayo ti imayo because of that Holy Spirit nga holy. Amoyo kaditi evil, unclean dagijay, dirty spirits dagijay. So ano ilihans mo dya imam, ket adati power ti Holy Spirit dalusala jay rugit. Ijay tao nga riyan. Ikan kayo ti istorya, amuyo di akukutel ti Old Covenant. Dagiti nga tao kat narurugit. Kat ipandangay day lugar nga awan ti tao, ta transferable and narugit nga sakit ti leprosy. Ti kasta day no the Old Covenant, into no mahilan day ti mangi-declare nga healthy padi. So nga pandag parang di padi, agi-offer da kadagiday idaton da nga mangibaga nga talagang nadalusan da. So, iti time ni Jesus,
Dada di Jesus ito'y, ada sa nga pulong nga kukutel. Kat, dinmawata, iti healing kini Jesus. Kat kunan ni Jesus kadakwada, di sa nga pulong. Inkayon, you are now clean. Cleanse. Nadalusan kayo. So, napanda. Kat di mapapanda, ijay dalan da, nadalusan de kukutel da. Ijay dalan na, han nga, nakita na nga dalalusan, isong mapanda, basta napanda because of the word. Kat di mapapanda, dadajay dalan, ni, nakita na nag-disappear, nagiday nga leprosy. But, iti istorya na jay siyam, napanday jay, ayan ti papadi, nga nang, law of Moses, ba may isa nga nagsubli. At nagsubli, kunan ni Jesus, di ba sa nga pulo kayo? Siyam, napanday antipadi. Pero ito yung maysa, apay nga haan na nga sinurot, jay law of Moses. Because, ada pa'y revelation na di maysa. No, jay old covenant, padi ti mangi-declare nga nanulusan te kukutel, daytoy nga rod jay padi akas kene Melchizedek. Ni Jesus ti high priest ko pa'y injaya kag pasalamat! Taysot nang i-declare nga nanulusanak. Because ni Jesus, ipakadalusan, iti tao tata. And wanting more, nga makita yo, adadagdag kukutel, touch not the unclean thing, kunanay di law of Moses. Di yu sagidan dagdag kukutel, di yu sagidan dagdag unclean, because marugitan kayo. Pero tinakaskas daaw, din mind ni Jesus, in patay na ti imana, ket jay narugit, isu tinadalusan, haan nga nag-transfer jay rugit kini Jesus. Jay narugit nga tao tinadalusan, because of the holiness of Christ. And now, that holiness by the Holy Ghost is within you, is in your hand. That's the reason no apay nga powerful ti imayu. Hallelujah. Because jay unclean nga spirits, unclean nga spirit of sickness and diseases, kabutang the holiness, the Holy Ghost in your hands. Hey, Christian believer, that's your power now. Dahil the power iti laying on of hands. Oh, hallelujah. Isunga. That's the reason. Napay nga powerful ti imay. Hay! The Holy Spirit is within you. And His holiness is operating in you. Kitaan nyo ka rin believer no makabasol when ada iti madinga ramida na akat ada the Holy Spirit nga mang koriktar kanya na dyan. Why the holiness is within you? No awan ti holiness si unagyo, irasunan nyo ti basol. But because of that holiness, ijay ka konsensya, ijay mga madian diyay, ijay mga paugasan ijay blood, because kayat ti Holy Ghost, manatili jay holiness na kika. Hey! Isungan o da kada kayo diyay, kabutang ni Satan, jay Holy Spirit in your hand. Because unclean is una, clean and pure jay Holy Ghost nga da jay imam. Isu nga da kita nga saksakit nga aramid ti unclean spirit ag disapperda because of the holiness of Christ through the Holy Ghost. Nga daking ka. So, adu ba dagit dyan kailangan makita yo ti laying on of hands. Pero continuous na ito yung teaching tayo ti Divine Healing School. At may bagak lang iti laying on of hands, iti may isang kastana da ito'y, nagadu, nga mahang ko pa yung may tedan da ito'y daduma because I want to minister. Iti laying on of hands, iti may isang
purpose na daday is a contact point. Your hands became a contact point. So nga contact mo dahi, because the Holy Ghost is like an electricity. Like a current. So now, if you have that electricity, so you can use your hand to connect that power iti maysa nga tao. Another thing, iti Holy Spirit nga day the body is like oil, like fire. Anya ti kasayo nga mangsindi, o minsan, usaran nyo ti posporo. Ket no sindihan nyo na day nga sumiyam. So there is fire in your hand. Because the Holy Ghost is fire. So ano iti som nga kasay umapoy diyan. Ket ti apoy ti Holy Ghost mang-destroy iti power ti devil. Haan nga mang-patay, mang-destroy iti power ti devil. So ano mamingsan, ada di time, ano ilihans mi medyo ipayag mi basit. Tapno uray medyo na ata, sumgod. Nga madamot ti, pagbasit lang nga touch mo, and then, nag-work the power. Because nakareridi dagita. Dagitjay ti tao nga kasla, ada gasolina kadakwara, so pag Memno jay guma, pabayag. Robbery. But jay gasoline, so naming sanahan ko tatas, uno na pigsa ti anointing, kada ti gasoline, jay service. Apa yung kasi ti kasataw kong banistro ko, tagkarabaliktad na ganyan tataw, why? Kasi na gasolina eh. Karkaro naghango-gango dakat. Kayat da. Timapo yan. Ngam no kunada na laing dati sarili da kaslada na ata. So kailangan patang kayo nga siya eh. You're willing. Amen. So, dadya ti laying on of hands. Kasi ti power naka-install kada tayo. So ano, i-touch sa'yo na dyan, there is current. There is electricity. So that electricity, iti healing, electricity, iti fire, electricity. Siyempre, ado ti paandaran ti electricity. Paandaran na di electric pan. Ado ti paandaran na di biyag mo nag-work. Ado ti ag-work nga life of Christ. Hangat power to devil, tati power to devil destroy na rin. And one thing more, laying on of hands is impartation. Yat impartation, may share. No transfer ko na dagamin, may transfer maawankin ka. Na nag-transfer iday. So impartation, ta may connect, may impart, no anya dadakin ka. So no ni Jesus get help, binilip jay tao nga gilihan, nga ni Jesus nga da kanya na ket help, Holy Ghost ket help, i-impart na jay nga help nga da kanya na jay tao, so nga mahilan jay tao. So nga kailangan da kayong lihans, you need to know that. Ni Jesus nga da kada kayo, the Holy Ghost, Spirit of help, God of help. Tapno ammo help ta daking ka, tanuno agi, impart ka, mabalin mo nga impart ti help, through laying on of hands. Nagado iti kwa, to bless, kenda dumapay, iti laying on of hands. Nagasat ti tao nga mga absorb ken ni Jesus. Ulitak man hindi may preach ito ni Jesus. Holy Ghost, spell. So nga amin nga, han nga inline di panunot mo, ito'y gospel, surrender it na. No idi kat saan mo binilbilib da gito'y, na born again ka lang. Amoy may baga ti truth niya, ado ti masaktan. Pero instead nga masaktan ka, receive it. Because nasakit nga agpaiso no operahan da ka ti doktor.
Tati operaan da, no daytoy di ayan ti sugat, ito'y dati operaan da hanga ditoy. Iso nga tatsen da di sugat mo. I encourage you to observe. Ta makita yu ti impact na. Makita yu ti aramida na iti life yu. So tinangyari in my life, and then ado ti mahihilan, that's not my work. Nausarak lang. Ti agwo-work the Holy Ghost in Christ nga ada kaniya. Kinada kada kaya. So nga awan ti alaan tayo nga dayaw ni Apo. So apa yung bagbak niya adati may sa kabsat. Ang nagdungdungag kadag ito nga teaching. Madinang ay aksak. Guraan dakpay. One day, nagkasakit isuna. Diabetic, complicated. Ganang napanag padupadukto. Katawan latakar karo mabulbulag one time. Kuna naapay nga tani Pastor Romy nga hangamay. Pinayaban napanak. I-share ko kanya na dagitoy. Nga mensahe. Ket wala na. Ti papanunutunan ket ti pain, din bagan ti doktor, na-occupayan di panunot na tigtinigadil tayo. So, nagrigat nga ag-operate ti power. So ngayon bagbagat nga adan tinala daw. Nga sadan, umay gamin agdengeg, no adadan ijay, nga nagrigat mo nga may reverse ti mindset lang. After a few months na time. Nga maada dagitoy nga rod, tas pangarigan dagitoy ibagan ti doktoron nga matay, nga nakadangdangag ti Word of God. Ijay nga linmaban, they are still alive. Isu nga ado ti maladladaw because into no matmatay dan sada umay agdengeg. Uray kumano paspastan nga gabsorb. Anda pa lang nga ngarut. Lagi niya kasay. Even though pa ni Willie Ong, kita nyo ni Willie Ong ijay Facebook, doktor niya. But kuna na biman, ang kayong give up o dati diagnose ti doktor kada kayo. Because the diagnose of the doctor, pero doctorate medicine. The diagnose of the doctor is not final. There is God who is greater than them. So makita yun dihay. So jadi bagbagak dito. Ano nagdengag ka, makargang ka the Word of God, katag-word the Holy Ghost, kaya natin lumaban. Apay nga din na-stroke ka na nga na-paralyze. Kat apay nga haanak ka give up. Because I know whom I have believed. Nga dati life. Kaya dahin, fight ko na dahin, faith ko kini Jesus as my life and as my health. Iso nga nahila na. I'm still alive. Preaching the gospel of Christ to help others. Iso nga na dati, may kada kayo dito, laying on of hands is so powerful. There is healing through laying on of hands in Christ Jesus by the Holy Ghost.